Zdravo! U ovom videu pokazat ću vam set vežbi za nameštanje ručnog zgloba. Prvu vežbu sam usavršio, nju sam naučio od svog kiropraktičara, ali on je nameštao ručni zglob samo iz ove pozicije centralne. Znači, stave se palčevi ovdje u ove rupice. U stvari, ako je ukleštenje, tu neće biti rupice, nego će da se poravnja. Znači, prvo krećemo iz ove centralne pozicije, gore, dole, levo, desno, i krug napravimo u jednu stranu i krug u drugu. I tako, to neće možda baš iz prve, ali to se radi, ide se tako nekoliko puta. Međutim, ako je problem ovdje negdje, promenimo poziciju, znači idemo sad sa ova dva prsta palca tu, pa ovako, isti princip. Gore, dole, levo, desno, i u krug, i jednu i drugu stranu, pa onda promjena pozicije na ovaj ćošak, tako, levo, desno, i u krug, to je to. Sad, ako nekad neće na tu foru, onda pravimo polugu preko palca sa donje strane ručnog zgloba. Idemo ovako, znači ruku, šaku, guramo prema palcu, klackamo, znači, na dole. I na kraju provjeravam da li je sve u redu, tako što se kao rukujemo, pridržava lakat i pravimo ovako kružne pokrete u jednu i u drugu stranu, a ja u svojoj šaci imam osjećam sve tačno da li je sve na svom mjestu, šta se dešava. Toliko, ove vežbe mi uvijek završavaju posao. Pozdrav!